tinggal condong gamelnya bareng. Ya betul Mbak. Ya kan penari profesional. Aku tuh profesional. Maksudnya Mbak, penari profesional. Bagaimanapun kondisi dan situasinya, yang tetap menari Mbak. Woi, mau tangan. Woi Mbak, jadi kan rame. Ajak kalian bisa main. Main jangan boy.
Ajakan pelayanan popohan. Pohan di balai banjar, pukulin angklung, si mayang-mayang botin maroban ken boe jeruk. Pohan di balai banjar, pukulin angklung, si mayang-mayang botin maroban ken boe jeruk. Pohan di balai banjar, pukulin angklung, si mayang-mayang botin maroban ken boe jeruk. Nih, kalau ken-kenin ah. Mujang punya mamana, cara dilemogan. Mujang punya matalo, cara siap kan. Dua, lalu. Cerewet saja nak online. Suat ngeleng aja amat yang nyuruh kerja. Kedua lu. Suat boleh suat. Nah, memaaf, anaknya memaaf. Weh, timpal. Nyak nulungan jauh belanja.
Dengan apa? Beli makanan, beli minuman, beli penyusunan perabot, beli cedok. Tanya. Nah, nepes nih. Timpal-timpal, ajak tanya pelalian kampung kabar yuk. Melestarikan seni dan budaya Bali seperti HUT ke-72 STT